Kanong ilam kaseng ginong di madan ka kong Angela rangat ka penpau ke jing bum yahap ke jing lek ka soka ban pen kendri jubor ke ginong di madan na kendai lat syagwe ki jaka da ka ba aidau ba wat ya ka certificate of bending ru kimpat samlut sakumba marsteng ya kinong di madan henry ka soka ka syukwa ban lek jubor mentak sengi ka don ke jing yalang ke balakot da ka deputy commissioner ka iska sehil ya ginong yam kaseng ginong di madan kumju haka jindon lang special officer ubatung ka high court mikhaya ban pe ikani ka kam ginong de madan ka kong Angela ka ong ba ka sokla jela ka kwa ban be jubor shua ka taka afu atrik unaitung klempat rai ka town bending committee ka badai pe ikani ka kam ginong de madan ka ong ru ba ka sokla kam dei ban sule thurmur ngai ka dei ban yat ka kum ka ain namar ba ka don ru ka jing ong menteri sokla jela ba polong do bagi don saus ba saus pangut tam ginong de madan bat kumba as pangut ga menjul ban lek cika jaka ba sina soka ndai kani kampat dei ke basisya nama gidang don ginong de madan syusyu kala ong ba ka claim bat an bat ka objection ru kampat dep nama ba ka kam kadang ya haka ju por kala ong ba gidon giba ong ba om don nong de madan sya than nan polok henrei haka ji syalei gibreu ya thit syana na ginong de madan hangtu hanan polok hi ban a ya gidokha kala benrap bak soka kamla ban ya ila ya ka town bending committee bat kaseng ginong de madan shua kan le ni simi kanu kanu karai kaya thu ba khajilang matak singin rai krenu ya ka benta ka bahap na khnai lat sya sosun Kani meeting today bakot ki special officer ba appoint ka court bane kendu lang bat ki district administration lang bat ka Shillong Municipal Board lang bat ki wei ki badai ki member jong ki hawkers association bat ru bat ki badai ki TVC provisional town vending committee members tang ban pe halor ketuka court directive kan ya ba I special officer I hak pendap ketuka ni ki kam ni bela patha ashwai taka santarik August pakan syomyan ko di halor kita ya pensngau di APN but kawai kabangi pensngau kalong ba ki number ti ba mi kibun pala ki number kin yu minta ha ka kubor le claim itu itha sipang saus pa ngot sis pang lai spa ngot sis pang oi tu polling do wong arspa ki bala manjur bande nam tip manu ba sei ki number na haka jing sisa ka di banya be tik petik kat kum ka an kat kum ka survey kat kum ka claims and objections ka ka bangi ni tip sai ka bangi lai don bentalang kalong bangi don lang ka institute survey haka tu ka por ka don ko ka list bat ka tu ka list minta kampat don public domain ki dei ban save ha nang bandang tu ngila sisa ban let ki claims and objections ne tito kabamut ba ka claims and objections halor ka tu ka list ka badep survey umpat dep syaki bagi kan Shillong tu tik number ngayo I dangshen ro ka kubo kimi ki number shamat khan kata sa yo mulang kata sa what's leg le ki ong don vendors ha mga mapi baro ang tip ki don vendors tu nya thit chana ban ai do khan tu hi ndrei ngingim pediang kini number sama ngingit baka proses karang ya bat ka kum ka an pat dep claims and objections ndrei minta tong ini kran thik ini benta ibade ben pet ibade be itilat kendai lat umde gini ki baik mo umde jil road umde ka linti ka bakti stage pegasus umde kanish ka bayat sa specific di kendai lat specific itu kendai lat itu ilien iba hapdeng ka muda bat ka center point hotel bayat kejat te menchma ba koi becha te sha ladung susun namar baka hakajinya kred romi baka PTVC ni ongtong ini ya persyam chwa ini bentah ne na bentah itu ru kidang pun kendung kendram nama kidang don ibu ibampat yo taka kadai hangni kai ka basmusi namar ba makili kil apa participate kil adun benta ka survey ngitip baki di genuine lek kampat yo ndre kidon itu pada kiba ka municipal ka khach ki yaki stek ICV ki bangitip plenten ki bam dei ban yo kiba don dukan kiba sei ki nong di nong abdukan joki sabar baki mar tikata ka dika issue ndre menta ngi ong tong ini persang yang man baik namar mangite nadu basdang hingi wan lam mangihi ka an mangi pak banyak ka kum ka an kin yo asyong sup te mentak la pen bet batong ini check bank kita ki CUV la mande ndrei kala hi ban mi ka jing namar ba shubu kitu ki bam dei genuine ke yo ki mon bi nama kita check ti te
ni kwa hi ban kan tu kan ka municipal office ru ba dalam stap balong kam di ban ya lat ya ka PTBC kam di ban ya lat ya ka hawkers association nama tang kini hi bala ban pensisha ya ka genuine and non genuine hawkers an bakan ya ka kam ti nginya cooperate kata ka mandir ban check ndai ngatharai kam lam kut hi ka kam ta nama ki dang bun ki ba ladap survey ndai ki ba klammi ha ka list ba di ban yo si ru nama balai ki penmi tak kentian tak sami ke second list. So kidang don kini ki issues ki bangi haban resolve tang bang di pensuk tu bag menta ka kenting ya rendik tek ya ini lat hang ni but ka ai ka basungsi pede ka lomba kan ni ka jingya chakmat jongki bantai hang tu ha ka road level muda ru kala ya chakmat hendai mengililing ila ong Melayu iki dan ki nong song juga selong rupi ong bajisal ada menong ke kerja competition ban design deh ban internet mengililing ila ada submit ke design naki architects ni akan consult ki bana Sikkim ki bana Bangalore ki bana Delhi bat ni ada ai ke line plan ni hendai kini pada imat kadon irrigation dendet pakai kuat ban share na turmur hang tu pinalik page ru pinsa itu bakam ibiang hang ke size kam internet kam nom internet hi kan sa jaing nama pula ban kan ria itu ki so kini ki issue kidang long pending ya ka timing ru ila ya keren tamba kam ka I DC ru imdon hi ka prerogative ban pet ya kani I tu I special officer ru ndeng ila pen snow ya kata nama ba kalong kum ni bi mending tang ba kani ka timing kala pen thut do ya kata ru ban ong ba ki bampat yo CUB wa nong shong ka proses sekarang ya kini reladim tasi ki kubur masih teng pada sampai ki CUB. Kalau along anda perkat ni tambah long bean kalau along syaba palat ya kitu ki ba syabe ki ba syara ki tiar ki sini. Nama ba habak hampat biang, hampat ai, hampat pendep kakam ki le pada kitu ki nak dawi. Sulong ba syu kwa ban tombor. Ti sakawairu long menta kami kata na aku tarik bahab ya kan ria support yang kali ngau kami ni kata ka aku tarik tu nama mengikut kiman buat ni kami keren ya kata ka aku ni kami ya buat tarik ni lah kong try kan ni ru bakan dari bayar bi ka proses bedap try ka aku dari bahun barok ni kloi dari ba biang dari menta empat ke susai kata ka aku tarik ngam tip belai ti ki ong hana baka penmi notification ka sarkar dari mangi pedang ibu jintuli ba ka sarkar ro halor ba de baki kam ju ki hoka kana penmi ka notification ro ka de ban long based on something ka decision kala de penmi na re but ya ki hoka ni ka de ban mi pe na ka town vending committee munta tingi don ka provisional town vending committee ngi tip plan ngi kampat discuss ra ya kata ka tarik relocation ini kwa ban pen snow ya kata ro ka sarkar buat Syaki Board District. Nama ba again kin permi huri-hura hak ka aku kabam la apa dia. Nama kita ki COB ngong IP kita dan tempat kita dan ba day genuine ki tempat ka teng hampat mi hak list trong si. So ngam la ban yang kan kan mi kan dong kan ram kan ni. Na lor ba kumbo pi ong pi kan ka timing ru kala chi sai ki ba song. Menta pada permi susu ki bai wat menta ru ki ba ong ban ya le check ya ka COB shong tang ki dan COB wat shong ki bai ni hak ban perkat te manu ini ki nong de madan ka ba su ha ka ta ban ong ki wat shong menta si wan shong la sai wat nom shong ni kum tai long makin lagi hak perkat ka man ka si man ka man am de ka ba ki yo tu lok banai mo ka ban tu kum ne man ka si te ka ta si ya ka jing yo